فغندروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru saharu jumada al-akhir minye hijra sankal worona bisunye omugani duruna miladi nasaraw ka jate bafula ani mugani nani sankalo folo bisunye wo wolon fulanay mbe dawda bugu masjid raja ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يخبر تعالى حول يوم القيامة. على بانك باريا مسامين كرو تالندو قيامة جولي دو سيرانيا كو منومبي أنكو قيامة منالا بافو يوم القيامة. يوم يقوم الناس لرب العالمين. أدو هذا ما دوم بيجو وتيجي عليه. أنفنا يوم يقوم الأشهاد. أدو سيرو بيجو دامفيونكا. أدو فنا ميجاني فنا بيجو. ودياتو نفين سبا كمالا با وليوم القيامة. سيرانيا كومون بقيامة كنكا دوين جولية 50,000 سنة. سامبا بدورو جيا سامبا بدورو. هذا مرون بودك جولينا أدو. على بودوين دك سيرانيا كو فانيه وما يكون فيه من الأمور العجيمة. أني كوبا منون بك دوين كونو. فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام. ودو سانكباين ولون فلاين بيتشي كفرا. kabanugo be jigi kabanugo be bo akono kabanugo min jemando bon kasiri ko kabanugo wa huwa julalun nur li azim kon noro bado de kasumado allazi yubhiru al absar min be nyaw kono na fili min be nyaw na butige na be nyaw kabako. ونزول الملائكة السماوات يومئذ. سانكبا ولون فلاك ملكو بجيجي أدو. فيهيتون بالخلائق في مقام المحشر. وبكوري وبجو سفلك كوري هذا مدونا. جولي هذا مدون بفرا يغون كاكاجو يرومي. تمام عبد الرحمن ناصر سادي أين آيات توسيري قمام من فلان يكو وذلك القمام الذي ينزل الله فيه ko oye kabanogo de kabanogo minni ala ba jige ala
yanzilu min fawqi samawati ko ala be jigi kabo sankaba wolon fula sanfe fataru lahu samawat sankaba wolon fula be fara kabo nogo nye watasaqqaru ube fara kabo nyogona watanzilu almalaikatu kullu samai sankaba kelenkele kam malika ube jigi ube safa ube safa ni sankaba wolo folo malika nana ulu be ke safa e ka koli fulana malika ube na ke damana safa e ka koli fo sankaba wolo fula bon kasir fule ko de foya fayuhituna bil qalaiqi fi maqami al mahshar yomal kamado ni hada mado njora qiyama kene ka jinna ni hada made ni ulu jora sankaba folo malikiya ubena ulu beke safaye ka jinna ni hada made kori sankaba fulana malikiya ubena ubeke safaye ka ulu kori sankaba sabana malikiya ubena ke safaye ka ulu kori fo sankaba ulum fula jinna ni hada made nde ba abecela ala ba fo jinna ni hada made ya ma sarali jinni wal ins aba fo jinnaw jama hada made jama awa min be se ka bobi ni sankaba kerew doye ube duma kolo kerew doye bode mo shipte se ka bofana ni dellati bolo bun kasir ko nin kera summa yaji rabbu tabaraka wa taala o ko fi alabena musammi hera kacha kurta leno li fasile le qadai ala bena qiyama kene ka puruka kiru bo usrafe ka kiru tike qala mujahid ibn jabr ko wa haja kama qala taala akonni be ko min ala ko qur'ana kono hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi julali min alqamami wal malaikatu ala ko hada madum be mun kono wote foy kono fo ala kana uma kabanugo dola ani malikew kana qala allah ta'ala la ko ayawre kono fa yawma iji waqatil waqi'atu ala ko do min beke o beke wa ansaqati samaa'u fa hiya yawma iji wahiyatu sankaba be farakachi o do sankaba fambe kanogo wal malaku ala rijaiha adom malikaw be sankaba kerawla wa yahmilu ars rabbikan fawqahum yawma iji samaniyatu wodo itigi ala kallare shi abe malikaw ka be malikiya shegika ado al mulku yawma jal haqqul rahman wa bena nyefe ala ko yawma tasaqqaqu as-samaa'u bil qamam donde do yomal kama ye donde dommi ni sankaba becci ni kaba nogoye onuzira al malaikatu tanzila malikaw be groupe jigi comme nyafo chomi sankaba folo malikaw be jigi ulube ke safai fulana malikaw fara be jigi ulube ke safai sabana malikaw be jigi ulube ke safai nani na malikaw be jigi ulube ke safai durna malikaw be jigi be ke safai woro nam malikaw be jigo be ke safay wolon fulan nam malikaw be jigi o be ke safay الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن ودو مرالك نيالما أبي الله دي مسامي نيمالي مساي masamin togoye rahman masamin kam mankuto rahman nemali masa wodon kam maralibe ale de bolo nimbe ko ala ko ayawrela liman al-mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar odiyatu maliki yawmiddin alama fo suratul fatiha daminana maliki dunia wal akhirah ako maliki yawmiddin ako sarali dom marabagay alade tawsir kala ko munna ala yedde jiya marabagay alade lagara marabagay
من منا أكو لا غرام مربغا وي علي علي لا غرام مساكي علي علي منا ما جيا فرقا جيا مرالي أداد تاي مي جيا كونو مساكي وسرولا جيا كونو وبو يري ولي مساكي ولا مغو وبو ولي مساكي ولا مي أودي تي سورو هاري قيامة كنكا أودي تي قيامة كوني دوم مرالي على كلمة ودي تاي har jinya kono jiya masake munun be jiya kono oteye wodi ato alagiya ale maralika kelim pewtai ni ala jigina malikawu jigina safa safa ala be jigi kabo sankaba wolon fula samfe kabo la resifu samfe ala bina qiyama keneka abafu limani limulku al-yawma limani limulku al-yawma لمن الملك اليوم أين ملوك الدنيا أين الجبارون أين المتكبرون الله بافو بدمر لي جونتاي بدمر لي جونتاي جنيام مساكو بمي يري ساغو كلاو بمي يري بونيا باغو بمي bi jonta bi maraliya jonta jabilu keta mogote soro fente soro mimbe ala jabi ayere bafo lillahi alwahid alqahar abafo bi maraliye ni ala kelempe ni minye karaba masay bi maraliye ni ala kelempe wude tay do da to ya ala ko الملك يوم يجل حق للرحمن مرالك يلما أني مسكيات يلما أدو ويا على دتاي ويا رحمن دتاي وكان يوم للكافرين أشيرا أو دونك جل كافر كده قيامة دو أكجل كافر كده أي شديدا صعبا قيامة دو أكجل كافر كده لأنه يوم عدل وقضاء فصل فسيغتيلنيا دوندي دو انيكا كو كيري كو فرانفانسيا دوندي دو كما قال تعالى كومي الله يافوا يوركونو فذلك يوم إذن يوم أشير على الكافرين خير يشير على كو قيامة دو كو أدو كو دوندو دومين كاجلي كو أمانو كو كافر كده قيامة دو أمانو كو كافر كده فهاجة حال الكافرين في هذا اليوم أو كافر كلا هلاي نيندو إنا أكاجلو كمانو كوما وما المؤمنون فكما قال تعالى من مؤمنون أن كياما كنكا مؤمنون بكم على يريا فوتشكم لا يهجنهم الفجر الأكبر جاتك بام من بقياما كنكا وتمؤمنين فجنو وتمؤمنين فجنو ده أتمؤمنين سرو أدو أجليا أبي كافر دكا ما كانوا مؤمنين بلو ala kan ke mu'minu ye parce que do mu'mini yere ni ala be hari fese fese bi koloshi iklena kele jole face en face yada alayhi kanifahu abaka sutura daika dan fen sitiye e kanyana ma yakono ye kuma fo ye ke wale ke munu mani ala ba fonjo e man nin fon nin doina e man nin ken nin doina o yere ba be sabati fo e yere jate la sisa ne koni minana ne halakira ala ba fonjo nka jo iyen nim beke jian kono ne yi sutura mogo ma bo kalama e wa binya aya fayeya ala kanta ko ye ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه أدو من يتوني لكلاي أو أبا بلو فلكي الآية كتايا اللبا منكسر قال آية كتا آية اللبا كمي أنبنا أكا تفسير الله يخبر تعالى
الندم جالمي على بانك باريا كبوت تونيالي كلا كا نمسما الذي فارغ طريق الرسول صلى الله عليه وسلم تونيالي كلا ينجوني من يتشيدين كسرا من يفرا أفرا نغنيا مانا من فرلا كبو تشيدين كسرا ما وما جاء به من عند الله من الحق المبين أن تشيدين نتشيا بانغال من نانا كبو ألافي الذي لا مرية فيه تشيا من نشكتالا وسلك الطريق أخرى خير السبيل الرسول أتيجي تارا دوشرا ورلا من يتشيدين كسرا تناي mana bunkasiri ko yoma ya do zalim la yadde jalimu nya jonye min ye ciden ka tasira fara nyogonya ye ciden ka tasira bila ciden ni cinyamim nana kabo atigi alafe cinyamin jelendo bangale do shikata la yo bila i do nashira wera wala min te ciden ka sirai fa idha kana yawmul qiyamati nadiman haythu la yanfahu nadam ni qiyama don sera nin tigi be nimisa don minna kan nimisa te fen nafa atigi be nimisa ma don nimisa te sifu ate foi nafa tigi ma wa adda la yadayhi hasaratan wa asafan aba bolo fulaki nimisa ni bisukasi bolo wa sawa'un kana sababu nuzulha fi uqbata ibn abi mu'ayti aw ghayrihi min al-asqiya bunkasiri ka kera sawa hari naya akera sanni aya jigi sababu ye uqbata ibn abi mu'ayti de ona nyugonaw kunangula akera hari na jigi sababu kera lede fa inna ammatu fi kulli jalimi aya nye gorobali da betto nyali kala bedeta mogo ye ciden koni ka sira de bila ka sira were boyire ye ka ki oka ikanyana maya kono ka sa oka fokata jinya wuli aya imba bedeta kama qala taala akoko min alako yawma tughallabu wujuhuhum fi an-nar al-ahzab aya bi woro al ayatain akokata aya fulallaba ama aya fulaim befo aya nye jume yawma tughallabu wujuhuhum fi an-nar alako yawmal qiyamah don ube kafiru nye daw yelema jahannaba kono kujani ani tonyali kelaw nye daw be yelema jahannaba kono kujani munum maciden kasiramina yaquluna yere bafo ya laitana aw kan nimisa ata ana allah wa atana rasula aw nimisa rasa kanto jiyan kono har antun kattugo alapo anka alabato kattugo ciden ko mogo ni alak tabila iye ciden tabila konni sira kura munun be jiyan kono ko teriga beni katabul beni kateriga yomal khama do nu tigila mogo bi filila jahannaba kono nu bake kunye daw yelema jahannaba kono nu be jani uyere de be annata ka fonne kan nimisa har ne tunka alabato har tunka tugu ciden ko wa qalu rabbana ukanti ala inna atana saadatana wa kubra'ana atibana saadatana ay min al-umra'i wal kubra'i min al-masa'iqati min al-umra'i wal kubra'i min al-masa'iqati bunkasir ko ayella nyine munye inna atana saadatana wa kubra'ana an yankan nyemau de bato anan kan ma bau munu nye shegu ye an tugura ulu de ko fa dalluna shabila ala yan fili kaboya la kashraka an kan nyemau an kan ma bau shegu la an tugura ulu de ko an nyana an tugura ulu de ko ka ulu de ka tasira mina ka ciden ka tasira bila an nyana ulu be fendo de ka ube fendo ka ja ute foika bunkasir ba natin nin chogodela
an nyana fende bu bulu be fende ka jaja ute foika an tura wulude ko fa dalluna sabila o yam fili kabo e ala kasirama rabbana antigi ala atihim dafayn min al'azab wa li'anhum la'anan kabira ala ikad la jabat dugule ya bi ka duma uku danga ko mabbo e ala kan nemala dangalimi mabolimi na kabo kosobe bun kasir yo o ayake kan ayat tafsiri awa yomal kama do be ni famu be ni katabulo be ni katasira be kitafo be kitake ala na nyana bolagara anyana boli fulede nima ala bato ima tugu ciden tako yomal kama don iye shirata minte ciden katasira ibi bolo fulakiye de ويادو على آياتين فكل ظالم بون كسير كتو نالي كلا كلين كلين يندم يوم القيامة قية الندم أبن نمسا قيامة دون نمسا دامبلا ويأد على يديه قائلا أبا بلو فلكي كافو يا ليتني أتغجت مع الرسول سبيلا نتم بجان كنو هل نتم كسيرا من كفرة چيدنك يا ويلتا halaki be ne desa lintani nekan nata nekan nimsa lam taghji fulana qalila har netun kana karasa mina ka kinteriye yani man sarafahu anil huda wa adala bihi la tariq ad-dalali min du'ati ad-dalalati bun kasir ko kambe jomma ko harin tun kana karasa mina ka kinteriye minya ayele makka bo kandaka وأبدل به لا طريق الدلالة أتارا ناي فيليشرا يرولا من دعاة الدلالة داوا كلا فيليبانتي نونو داوا كلا كامبي داوا كلا فيليبانتي منو نيا فيلي كابو كاندا شراكا كاتانا يفيلي شراكا أبا بلوكيني كوهاري على تون كانو تيجي من أتريا جيان كونو دعاة الدلالة بالمو dawa kila filibantu ayama bula de dawa kila filibantu ayama bula hada madem fule jiya kono bana jugu be mugo minna nu ko be contaminer ni obana be mugo ma ni mugo yo obana suye mugo mina ba yire mabbo otigima mugo ta jalagi fana awambalimo filibanti ka bana o ka juguni jinya bana jugu mi ni bi yire mabwama ita fina tigi ka gire nyogona de dina bana ka juguno ye bidiya bana be minna shirku ya bana be minna ki mabbo oma o ka jugu jinya bana jugu nye ayama bo jamakulu filibanti mare duwatu dalala ayama bo made weleli kela jugu weleli kela filibantu bidiya mugo aya yire kolosuma odiato Sheikh Salih Fawzani ka wojo dobe abafu al mubtada'atun kalwaba'i ako bidiya mugo ko abe komi bana jugu inde bana jugu munum be contaminer ko bidiya mugo be komi ode bi yere mabwa maki yere kolosama de no seminu fana nabe maliku ka asiru aqidatu safarini nabo sarahu ni bidiya mugo min maliki nyininka ambena la nyefe fo nyefe arrahmanu ala al-arshi istawa kayfa al-istiwa tumami maliki ya jabi malikin konne me eye foye ni bidiya mugo te ayeni bidiya mugo bonka jamala kalande unye bidiya mugo sama ka bon maliku ka jamala wala bru siminu ko bidiya mugo ako ewa ni fanga be silama wula maliki nunu ye bidiya mugo ke chogo mankan ka ko chogo de ako bidiya mugo be komi kamara di sartan ako bidiya be komi ewa kanseri de ko bidiya mugo be komi kanseri de mana mugo bi yire kuroshi kanseri ma chogo mi be siranye chogo mi de ako bidiya be mugo be komi kanseri de amanka silama jama yire la
ni sheba nyaman kanka jamula ira nu kan yagambi duwatu dalala wada to cide nyere ya fu huje fata bu yamani ka hadisan kan yere kurosuma duwatu ala abwabi jahannama man ajabahum ilay qajafuhu fiha ciden ko welele kala be kulu be jahannaba dinga dadela ube mugo wele kata minna uyu jabi doro usonu tama doro bi fili jahannaba ko aw bun kasit tumama yin fana tawsiranye ko iki yere koroshi ko ewa yomal khama do jalimi ba bolo fulaki ka fu harin tun kana karasa mina ka kinteriye akwa kambe jomma minya ayele makabo kandaka katara nay filishirauka min duwati dalala wele likala jugu sawa'u fi jalika umuyata ibn qalafi aw aquhu ubay ibn qalafi awa akunni wele likala jugu fana mo kelenta de akerasa ayayin jigina umuyata ibn qalafi de ma ka ube akabali mako be ibn qalafi akerasa aya jigina nunun de kawa ube dola kelende kawa aya la nyinite dawlu dromade abe wele likala jugu bereta duwatu dalala ba bedeta iki rekolo sabema ni tugura kelen ko kiyama ibi bolo flaki wada ta ko khairuhuma ube na kera wulu taraisa aba fo laqad adallani an dhikri bada ijjaani ale de ne fili kabo ala taka tumami ala ta nana nema ay bada bulughihi ilayya ijjaani ay bada bulughihi ilayya ala ta shelen ko femma ale de yenne buaka wa kana shaytanu lil insani qadula shaytani yahda madilla bila bagade ay yaghjuluhu an li haqqi wa yasrifuhu anhu mana abi imabo chinyadema kiyele makabo chinyama wa yastamiruhu fil batili abi bara nyogonya galondela o yeduhu ilayhi abi wele kata galondema ni fili la wakati mi fana be boy koro wakati Abdurrahman Sadi tumama fana ni ay yoro tawsiri abe shaytane ka kuma innati ako jiya kono shaytane ko abe hada maden nege ki nege fonna yi fili wakati ma be bariya ka boyma kama sali shaytani iji qala lil insani ukfuru falamma kafara qala inni bari'un minka inni aqafu Allah rabbal alamin abe komi shaytane misaliya tumama ko hada maden makka ke kafiriye ni kera kafire wakati mi durabe bariya ka boyema abafu ne be siralanye o yejinya tay yawmal qiyamata ewa hari ewa jahannaba dew na be yenyugo soro jahannaba kono shaytane mugo munun fili kabo ala taka ayaw fili kabo ciden taka katana we ewa katana awye fili sirawka teriga juguka nabe yenyon soro jahannaba kono mumbeke wa qala shaytanu lamma qudiya li amr inna allaha wa'adakum wa'ada li haqq wa wa'adtukum fa aqlaftukum Abdurrahman Sadi ben ninnati aka ni ayat tawsirino na yebbe ay nyon soro jahannaba kono awa shaytane ba fo tumami alaye kiru bettige ko be banna pew jahannaba dembe yenyon soro jahannaba kono awa shaytane ba fo jahannaba dawnye ala awtigi ala ye lahidu tawye lahidu minye chinyai ka foni mugo ni tuguranne alako ituguran ka ciden ko mbido arjanna kono mugo ni ala tabila yin ka ciden tabila mbi bila jahannaba kono ala ye lahidu munun tawye ala ka lahidu ye chinyaude o wadi tukum ne shaytane fana ye lahidu tawye fa aghlaftukum min nekun yallahidu ta'awiye mbora be koro a shite nyana bo yabire ndese ga sinyana bo mbora be nya be soso ale tate jahannaba ye eki itake ale de tay jahannaba wa alaka hinna kabo alaka nema kabo ale junubu ya fa masade benika famute wa di benika hakliyate tugu ka shegu ko yomal kama do ka shegu tikisiwa ne yallahidu tawiye mbora be koro nya be soso o ma kana liya alaykum min sultani ewa jinya kono nema ewa delila si tunte ne bolo kata mo si ma jinya kono nya ayrawula
mo shima mo ye ne shaitan mo ye ko shaitan ne busa fule karasa nofe ko akwa ka tawhid bila ka shirkuta jonyoye jonyaye ko shaitan ne busa fule karasa nofe akwa ka ewa sunna bila ka bidiyata jonyaye ko shaitan ne karasa jolen fule ka delila wirala ko aka botta wurira ka shirkuta jonyaye ko shaitan ne karasa jolen fule abake ka delila wirala ko akabo sunna la ka bidata jonyaye awa ko jiyan kono della suntumbe ne bolo katawma ne ma della ira mo sila de illa dawutukum fasajabtum li ne yawwele de dora yen jabi ama della ira nyen da fewu karasa ke mushrike dora kera mushrike karasa ke kafire kera kafire karasa ke bidia moy kera bidia moy ne yawwele de doro ayen ne jabi fala talumuni walumu anfusakum ewa bi akana ne jalagi de aya yele kunde jalagi ma ana bi mushrikikum ewa bi nete ka au kishiya jahannaba kuno ya nete ka bo jahannaba kuno wama antum bi mushriki au fanati ka nekishi inni kafartum bima asrakitumuni min qablu ewa ayenne faralim minke alaka kim fara alaka nyo fana hisru de ayenne faralin minke alaka nyo fana hisruwal yabbi bi donye min qablu bi donya yen faralin minke alaka nyo fana hisruwal ya inna zalimina lahum azabu alim ewa tonya likela bi la jabade bi yemin bi ladimi o mbalmo ko fulenin ci wadala be ki renyini de ala be min fo qur'ana kono hada maden ko nyini katugo ko ci dembe min fo hadisa salen kono hada maden kelenkele kattugu ko ala faham salafu salih kishi bodela mo ni mo ke yomal kamado ibi bolo fulaki wori ya to anka salafu salihu ka sa sunnaka uya ke herabade mu'tamir ibn sulaiman ako dondo la ko ale donna fa ka le dusu kasile afujunu len ko fa ko ebe fujunu munna ako nka terike nyuma dode sarabbi ako asara sunna kawa ako la tahjan alai kana dusu kasaka na asara sunna ka duro ya banne ahmad ibn hanbali ko man mata ala sunnati falyubshir man mata ala sunnati man mata ala al-islam wa sunnati mata ala al-khair kullihi ahmad ibn hanbal ko ni mugo sara silamiya ka ni sunna ko isara hera beka islam de sunna mugo de isara ko isara hera beka munum be paka porti ko huwa sammakum lil muslimina bo aya do katima amraka ma ko mamma talal islami wa sunnati amma fo mamma talal islami faqat mamma talal islami wa sunnati ma talal khair kulli ahmad ibn hanbal ko ni mo mi sara silamiya kani sunna ko yi sara hera beka imamuna maliki ko man mata la sunnati falyabsir man mata la sunnati falyabsir man mata la sunnati falyabsir imamuna maliki ko ni mo mi sara sunna ka ni sonja ni mo mi ni sara sunna ko ni de ka ikan ni sonja mo mi ni sara sunna de ko ni ka ikan ni sonja aka kuma dola ako mugo nini kabaira junmu ye kabaira junmu beke ne sara sunnaka ko ale maliki be hera jigiye abe hera jigiye balma ye sunna ne nyina ka fo de aka kede anya fo chogomi jamana yin fana woleli kala chaman be bul qaymu yemin fo ake woleli kala jugu dina woleli ka jugu kutta at-tariq ako dina siratige bagawde de woleli kala jugu dina la dina siratige bagade do ewa woleli kala jugu de chayara jamana yin kono tawhidi te fo moye ciden ka sunna te fo moye hari munun tara ciden ka sunna kala ka tawhidi kala ka sunna kala ala fahmu salafu salih unali jamana nunun kono udonna hakrina werewula ka hakrina werewuta munun karana uyobila ube mogo were kata hakrina werena minte tawhide minte sunna ala fahmu salafu salih donc hada maden kelen ke janto yerela
haru ka sunna fo u ka jama dalare joro la sa ka gelew bolo haru ka sunna yere fo ubu ka sunna présenter aka gelew bolo masalahate min nabe yoro aya yere présenter di sunna de aka kanta ni sunna de aka sunna de fo ada tamanchela ni sara fingo fenka ni sunnate sirati bolo katar janna ni mugo ni sira sera qiyama kene ka ciden ka sirate ni sirati bolo katar janna makoy nyugo nege tala de wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ciden ka sirala ko ninde ne ala ka sirati lenye be ka tugo de ko akana tugo sira misenu ko nuba faraka bonne